hay manam to si lay manam to katna ningsing ba moi mafam da tawiman khangba koina uchari basi aduna hujikti koi lairiba congress karmi khuding mangna laikhidraba mahapurush singh Sardar Vallabhbhai Patel aduga Srimati Indira ji na pambiramba mayam punamut Bharat kaiba yaroi Bharat ki unity da singna bhaiya ngasi si Manipur Pradesh Congress Committee na organize to biduna laikhidraba Bharat ki ihan hanba ningkha tammaba Bharat ki ihan hanba Deputy Prime Minister Oibiramba Sardar Vallabhbhai Patel ki Chamaga Yankairak Shuba Mapok Numit Aduga Laikhidraba Ihan Hanba Ningkhat Tamaba Matungda Bharat ki Nupina Prime Minister Oibiramba Srimati Indira Gandhi ji ki na magi laikhidaba haibitare madugi nipuma thoirak shuba numit aduni akoina Congress ki saknairaba leader sing honorable Congress President aduga hanagi akoi ki honorable ex MP atai party ki saknairaba office bearer sing worker sing mayam punamakna laikhidraba Sardar Vallabhbhai Patel Iron Man of India haina khangnaba aduga Srimati Sonia Indira ji asisu Iron Lady of India haina khangnaba sigumba saknairaba leader sing asigi mafamda tawiman khangba utpa aduga ikai khumnaba utpa duni koina koi mafamda sadanjalin kasari bisi mayam nasu hana khangbire madudi India asi Swaraj phangaba hek ningkha tamaba matungda Bharat ta tongan ba ningthauna shasan tauramba ningthaugi princely rule state sing haibatare ne masi more than 500 around 565 princely rule independent sovereign kingdom haitai lairamba masi singasi amata oina Union of India apunba India se masi punsin nana ba hotnabada Manipur yauna mayam si hana khangbire Manipur di ningkha tamaba matung chahi ani gi matung da 1949 da merger tawhibri madugi mamang da lairamba ningthauna sason toramba leipak samnga ga humpu mari manga se masi apunba India ama oina ba hotnabada matamdugi Prime Minister Oibiramba Sardar Vallabhbhai Patel gi mana Home Minister ama oina chauwa mana thodang lobi khiba mayam punamakuni mayam na ningsingaga ngasi asi magi mafamda sadanjali kachari bisi aduga Bharat ki ihan hanba nupi Prime Minister Lady Iron of India haina khangnaba Srimati Indira ji ki na laikhidaba nifu mathoirak shuba numitugi palanni akoina taujari basi hoi laikhidaba Sardar Patel ji na Rashtra Ekta Unity Day haina India punbada palan tauri ado Srimati Indira ji gi su mahakna Bharat ki apunba unity integrity ngakna ba hotnabada mahakna piramba contribution singuna koina ningsing jari bisi mayamna su hena khangbirabani madudi mahakna hairamba wafam kaya magi masadigi I marik ama het cheli bahodi India gi apunba unity amasung integrity da compromise toroi Bharat kaiba yaroi haina maduna maram oidani mahakna mayam Bharat taleba praja singna su longner bisi mahak shahid oiki bisi
मतम मतम की मतुंग इना भारत तकी तो खाइगे हाइबा तोंगान तोंगान बा से पंजाब ता हैरो पंजाब की सिख ऑर्गेनाइजेशन सिंग मयाम अदुना मदुना गोल्डन टेम्पल सी मखोइगी लानबन नोइना खुचु खुलाई थंबा भारत तगी अखोई तो खाइबा सोवरेन कंट्री अमा ओइगनी हाइना लारोबा इंदिरा जी ने तौगनु यारोय यारोय भारत के अपुन सकतम काइबा यारोय तौगनु हाइना उपाय लेरक्तदना अरोइबदती ऑपरेशन चथरगा मधु तकथोकनबा होटनाखिबा देन अदगी खुदम ओइना हाइरबदा नॉर्थ ईस्ट सु मिजोराम हुजिक्ति वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट ओइरिबा मिजोराम से सिदसु हुजिक्ति पोलिटिकल पार्टी अमा ओइरे मतमदुगी मिजो नेशनल फ्रंट श्रीलाल देंगाना लीड तौबा स्टेट असी मतमदुदा भारत तगी तो खाइगे मोइरी भारत तगी मिजोराम इज लिबरेटेड नाउ हाइदना एमएनएफ की फिरान भोबा गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन मयाम सिंसे लोइना फिरान हाइगतन तौदे इंदिरा जी ने तौगनु यारोय 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 नोय भारत मच्चे ताबे सुक्या यारोय भारत की यूनिटी दा नोय सिंगना बे यारोय हाइदना कोन ममैदा ऑपरेशन तौदरा इवन हेलीकॉप्टर बॉम्बिंग तौदा कोन यानरकांदा पीस एकॉर्ड मिजो एकॉर्ड ना लेखिद्रबा राजीव जी ना प्राइम मिनिस्टर ओइबा मतमदा मिजो पीस एकॉर्ड तौदना हौजिक्ति मिजोराम जी वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट नॉट ओनली अखोई नॉर्थ ईस्ट नतना इंडिया की सु हाइबा यारबनी अदो सुमाई तौदना भारत की अपुनबा सक्तम अदुगा भारत की इंटीग्रिटी भारत की यूनिटी दा सिंगनबा यारोय हाइदना सुगुम्बा मपुनसी फावबा कथोख्रबा महापुरुष सिंह मसिगी मफमदनी मोइना मोइगी हिंगिंगै मतमदा पीबिरंबा लेपाक सिगी दमक्तेदा पीबिरंबा कंट्रीब्यूशन सिंह अदुने अखोइना निंगसिंगदुना कांग्रेस कर्मी कोई खुदिमुना मोइगी मफमदा हाइमनाम तोसु लेमनाम तोसु कतना निंगसिंगबा मोइ मफमदा तौविमन खंगबा अखोइना उच्चरिबसे अदुना हुजिक्ति अखोइ लैरिबा कांग्रेस कर्मी खुदिंगमंगना लैखिद्रबा महापुरुष सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल अदुगा श्रीमती इंदिरा जी ने पाम्बिरंबा मयाम पुनमक भारत कायबा यारोय भारत की यूनिटी द सिंगनबा यारोय भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द सिंगनबा यारोय हाइबा मुइना खंजरंबा निंजरंबा पांदमदो अखोइना तुंग इननबा फॉलो तौननबा मदु अखोइना थबो ओइना वनथोकपा अदु खक्तना शहीद ओइख्रबा महापुरुष सिंह सिना पेनबा पेनजबो ओइगनी हाइबा वाफम खरसी थमजबन